National General Secretary ka National People's Party NPP bat sembut Menteri Rangba ka jela ubak senga bhalang dhar ula kentui ki pat ka rilum jaintia bakin vote ya ka NPP ha ka ni election ADC namar ka de ka parti ka bakhambun ka kam banya kaktin ha bakren ha ka jingalang ya lap election ha ka snong yong kalu banpan jingkarchan ya ubak pasman dekhar ubalalong MDC RCN kenti bat ubadeiru ukertong jongka parti na musnyang rengan ubak senga bhalang ulaong ha kapor election ki weipat ki parti sain perthei kinwan ban ai ki jingkular ki bahe Henry Pidei ban kenmau baka NPP kade ka parti ka bashim benta tang R% ha ki jingkren Henry khandai pupra persen ha ki kam Kidan ki bakeno baka NPP kadan benta ha ki kam le don bor bat le shiliang Henry ladai ngi le shisha kumta balingen the ki klur ka pisa na ka benta ki kam penroi hapo ki constituency kum hak le riat kabadan ya UMLA ubadei na kaseng United Democratic Party UDP ngilamang da ki klur tingka na ka benta ki kam penroi ka ban permento ya upat ba kumta nga kentui ki patba bakin shim ya karai ka bastat hashwa bantap ya ki vote ki jongki kani kalong namar ka shi vote ka de ka batrekam na ka benta khat praspa arpsans ngi kata ka bakut na ka benta sansnam ulaong kumju ha bakentui ki patba ka yong kalu ban beteng ban a ka jingshania ya ka NPP da ka budget biang ya ubak pasmon usembut Menteri Rangba ulaong nga kentui ki patba ban a ka jingkarshan bapura ya ubak pasmon lada pikwa ya ka sorkar ar engine omtang kata vote ya u namar udei unongelam ubala shampang bat ru u executive member bat rishitam bat ubala no senyang shibun syaka constituency bat kathan kumta pentikna ba unyo palat khat arspa vote bat hadien ka election ula barabor ban pendik yanga hakabaya dei ba kijinon kam kishnong kithaw ki jongphi kular uba dhar uni unongelam ke NPP ulaong ru ba omdan kam bantiang man smit ya kalyang persha Voice of the People Party VPP namartang kitu ki bamkwa ya ka roy kapar ka bashisha ki ban vote ya ki nito ka jimut hakawon gawon ka kam haga sanyima sima haga kam chrong kam thau haga kam balang hakiwon gawon manta ongi ka experience to ang kam bagon ka experience to ang kam bagon nei ba ga pha ite discount su do dang thme daw to e barang bukti tang ko thok ki re ya wan ga bos ko khlo di se ba ro ni to fa ma fa smon de manu when we see the experience with some sub with some pang with tip you gluti with tip you gadwar Ura tiu blitzbord di development kamun wan rai kon umang kon ti go dap ko kadang go ko dak ni ketong ka tawo yung pi damang lo MDC damang lo EM burom council na state of minister na tayule manu bru u do yap nei bentai pai ba unto wo chong si wo ti asli dan kong to ko subye nga e ka kisong he go bon lista jam trojan pia kau bukti si elu wana ka choyo kelo monto ko sa kya personally nagleng niya nga karo to dai por election mau klam kulmari mau kularo ni ha swawan jeni meeting di chem go he yung choyo nga ka mapra ka di chpawot dai jin tho da pampaw ki plik jing am kam jing dawa hal ki song mo ya yung tanga juba ba kam tun na ngamong armet na nga penjog umburong yung kandid yung yung man yung ken yung pi tak sarkar yung iman statement gawi ay bijing ay gwa kamat budam kam schedule nga ong pi penjog umburong mo ay yung minimum siaga kan aspa sanen dan yulti mana de uto no nauri nga ru dia ro demo ta ne menta ni chong yung pi kalau to ka por election one di party kulam gi he kata kapur yung kagad, mulaw yung ba yung kena. Tayo kun mo ke MPP party daw ka party ko kalam 2% ni ko krek hindi pa prapasan ni kam. Singawaan ko kalam ni isi daw ni katanyong ni ka party daw ka party lebor. Kani ka party niyaw chilian na.
Mariwato iku niang suliang. Ka klirip kenusi manga wemeli yang kata UDP. Tang ada ke pau-pau keluar kayak dulu main sini. Ni bertayang pilih baik-baik. Tapi kerabi takut. Kemudian niat negabut. Ko sador mana ba? Cibut tapi ini gabi katras pa ang sanksi sandali senang. Am kena ngelak ni somut rumah fasmon nama kerana. Mau yang geperak, ojo kuri geperak ansi citai. Mau yang UDP, yang kongres. Tu ni manuto uburu MR klik engineer job statement kami. Tak kuat muda MDC UMR engineer mu kuat muda engineer no. Tu kamu kata, lada engineer rak biar kerja gepar. Dan lucu engineer na bombo antar ngon mentagan. Tapi hawi tak mungkin campur pada kecil mah elak ni memang kami kelami. Sini kita jauh citai. Kita buat terus kita buat suikat kum kuat tak kau campur pada nak kita kuat ni je lah. Yo biar election man kita kejumpi baik bak kau kama. Ujet kita bikmat kita kit kita yap dia ke bak dia im yang pi. Entah ujet tak leng, entah ujet bini congcit, entah ujet bini berkat. Entah cimi mentul nak ada wapoi, kamu jangan ni kerjaan perak oleh jore bang surga tak menunggi. Tapi yang nanti bang dia suruh tak dia suruh bang suruh senang tak payah bawa orang. Hanya election julai kontai berkelabi. Baik kerana keparak NPP untuk kita mengiklan begini last 7 years kamu diferen. Kawan kedevelopment kurang ada kepala hajar keluar. Ilah macam kelam ngobor bukan tahu ani atau bermain sorkar konkret. Lada kuat buyang sorkar kum cak kelam cikitin tak sorkar ko tiak si meni pula kelam cikitin dah. Ilah fasman ngobor bocino, utang konkret dah. Lada yo bom busi ko tiak kelam na tiak na emiak kelam kat ko alam kelam ni gam utang konkret. Orang betul boleh. Tipe jodoh tu maybe man kamu tu kupur rekod benau ada sedang di hamman gantai sebaik betul. Rumah faswan malu nongjok kecuki dia yang lepas kita. Kalau jodoh itu terkan betul kamram yang ni bukti kita baru. Dekat orang teh hamjit pekala. Hak district council ni, UM state kan ni. You yang bos untuk MPP. Wasannya ini Islam mau tahu yang dalam is a stability government. Orang pun sama ayah kebut kempi. Ni baca kasih yang kerkaman ani jual hek pakai air upra. Kerkaman kata tang stam busin dok deh. Ni baca semua tu keburu. Biar klaim ke sarkar supaya job election. Bebe kau IP. Awak bicara. Ira pakai ikon bor. Ini nadoi orang. Hana miat skim le. Dei skim nuah lale sebab. Ini por lah, kenapa senyabi? Ya pi iman beg iman pa ikan keluar yang orang sedang amini por. Musnah bahabi wis lok bagi jor. Wis kulok ya kulok dan wiman. Gi lok lah serut sama ikut gi. Lepas dia kelam satu dia kelam selok. Kau bagi lok ciri urcan. Andai yang kami ini kelak ini por. Lepas kamtam le apa di election le. MKM le dia ini dia aja. Por dia apa di lalti election. Gutki. Lepas ini emang kerja dalam kita. Andai muhawan belum teh. Senai rai insan pura. Tomani sosido. Dia tidak ini por hanya mil. Wakam lawan ini por. Wah ada ebingan jimaya saya. Harapan ni yo cungkun dengan. Wah kamu bukan dia ini por. Nah, iyo ang bipor, ukur doa bi, dia kamu MC, jadi boleh dua yang apply, UAB kena macai, kamaji kabian. Hosket, nah dari peta di kam gelis yang di oleh kam MC bon go, Henry, dang bon cole kita kam wadam ang bola benda, wad emong tong, benda mo. Tabon kita ngap, apa yang berkastu yang dengan MBC, lemo kita tahu le sama tahu yang orang bersiung. Anda jangan tahu, wah emlek bertale wah ngam memju emiko ngai dawe pi nak dulu wan tambor sama tahu ni ayu sampai.
ngamal kamu teo bro widai pi ini por masuk par pi tapi mandai manfa ki kun bulut usna ma pi biang na kita sai sen biang kalau ni siu pi lang man ko jong yo orang tinju ke kam le ma nemin nem ta ni sarang nem ta ke muduk nem ta ku sia sujiang nem ta ke sukuduk hosket yo la si boy bon ki ga mo mailan bon ki buang wah yo ti jing kurkunga ke skim kamu le si kamu skim tin hendai em le me nyium jom jam hendai nang tinggi jingkam hendai watin manwa man pejabi bruman wat yang yang tele jadi dia latem ngar em ba itu yo dia le kita ba alhamdulillah chania ngai chania ni por maka ma chania gini ta minta mi ngau chania ki ba chania ba wa ngayo ti le wa langba jing chana pi pun boy we ka thong nim tu ham tu je met gini ta ganti yang pi u chania pi man de jabo pi chania nanga le ba pi san system ni